Bas kimi chi nekikisiche en Israeli nekikikuren Dauti weritab muren age nekikikuren Jesse Bethlehemindet weri nemingin. Kilelo inendet en eunekab Samuel maotiot koik laitoriat kokeren Saulo laitoriat nekikakongelelchi kamuktoindet en Samuel netai kura 16. Mwae Ruth kole Daudi ko kibirir ako kikararan ak kibutindet neo nebo ketubet, ki chito nekim netinye nyikanatet, chitab luget ako king'om en ng'alalet ak kimi Elohim koboto inendet. En sobenyin tugul ko ngandan kinyoru tiemisiosiek, kewelinwek ak nyalilwogik chechang mising, ko kitinye sigunet neo kototen en muguleldanyin. Kikototen koile sobondanyin en saet ak somutik ak kolosu Elohim en tienwogikab kalosunet amun kit neo nebo butikab ketubet. Noton amune asikesir en tienwogikab kalosunet kele bo neo nebo butik. Bye bye you oh ne ajamewe Adawagi matenyun ya shago bye bye you oh ne ajamewe Digi ngatu jamu emugule la yuno oh baba yunwe oh Digi ngatu jamu emugule la yunwe oh baba yunwe Ala wonda gutinyu tenwagi kelela ken oh je atiniwe Ala wonda gutinyu tenwagi kelela ken oh je atiniwe oh baba
Oh, Baba.